kelih tua bajang benten sih ben sada sami jegeng bagus niki jurine mau wibawa bapak juri sane mekumis nika sane paling mekleteng di bayun dia niki nggih Ratu Idadane sami sira sane daweg alit seneng mirengang anak mesatwa Bali. Ane sampun agak lingsiran niki. Seneng nggih. Memene mesatwa Bali. Tundena ampun ngorang. Man. Anak ngenten nika saget sane mirengang satwa sampun kiap. Mangda nenten malih mangda pragat mirengang satwa. Man. Nggih. Sane mangkin titiang jagi mesatwa Bali pirengang nggih sedurung titiang lantur mesatwa Bali lugrayang titiang ngaturang penganjali umat Om Swastiastu. Nah ada ketuturan satwa ni tuwong kuning di desa anu ada anak muani bobotoh tukang kembar siap madan ipuda kegaene tuah memotot doget tusingnya mak kegaen anelena pengawit nih iya lah siap kurungan tuah dadua makelo-kelo nganti penyatusan liun siap kurungane merasa kewah kurunane bareng mencanin siap kurungane itu ngemang-ngamah ngaliang padang nyampadang taine apa buin kurunane paling gede nah kecerita jan ibu dak lakar luas metajan ke den bukit kene dia mau besen si kuranane wayang buen mania wakil lakar luas jauh tu sing karuan buen bidak na wakil lakar teke nejani nyai kene paling gede sing wongan setone nawake teke subuh lekat belingan nyai ne ingetang pebesan nawake lamun muani pianak melahasan yang nyaro sake wala yen lo mat yang dogen tenasne wang siap kurungannya pada mah bedek awake tu sing nyak lah pianak lo idewe tuyuh ngedena di subane gede anak len mulai bang angon kurena mesahut lantas kurena nah beli lagar ingat tang tiang pesan beli man kan tu malu cepot gelesan satu buen manis semuanya subuh berjalan ibu dak luas memotok ke dan bukit marok ke telun ya luas memotok ke dan bukit cak saget lekat belengane buen sadar doh lo lekat pianak nih adanya paknya merasa kewah mimin anak kecerik ngenang pianak nih lekat lo jening nekene jadi jening lekat lo kenanya kematian deket bapak jeningnya sejak
dibanding jelema bodoh. Ya modal Pak. Marah aja. Ya kan Pak. Nakarnya ngemas yang piana kalau kadang pendidik. Santai kan lima. Angon maman siap. Pak tahu lah ini kita puluhan doang. Udah, Dewa Ratu Agung, sesuatu jitian sareng sami. Kenapa yang diam makin medaya? Lumayan. Gitu memang anak kecil ngerengkeng pendidikannya. Dur, dulu lantas dayane. Are-are nedongking. Ya nakin, king sanang dongking di rumah dadong. Gitu yang ngerengkeng pendidikannya sambil langgeng jalan rumahnya. Negat di rumahnya ini. Maka siap memang ningalin ya ngajak ya anak jenik marah lekat. Aduh, anak dijanyai manti anak jenik marah lekat ya. Me, iki wantah pianak piangan me. Iya lekat lo me. Ibu yang itu banyak. Tunda nang matian teken bapaknya me. Me, ada dia lengah gitu bapak ni totonan. Mai, meme jolakar ngerunguang pianaknya ini. Anak kene, anak kecil joget, kulitnya putih gading, lakaradanin, ani tuung kuning. Ane jani meme jelakar ngerunguang tuung kuning dinding. Sakewan ingat kami delok kini omai bang yok ngide iye nyon nah ne lakar lokin piana ne jani ne sumbo tengah yang lakar mune malumi yanan tegoy beli budak tinggalin yang donennya kami bisa mati anget yang me gitu memang anak kecil nih laut berjalan mulik nih jani sebilang wai ya nelokin pianak nih komah memen bangin nengi deh ya nyonyo Baby, anon, alamon payo loas mayor. Gitu dah dong nema gendeng sampai lang ngompu ni tuang kuning. Tusing rasa galak nema jalan nganti liwat colongan long bulan tibangan. Ni tuang kuning ngajar ngeniham dot jemet pesan megarapan di rumah dadong nih man kentan malu malih pisan nih gelesang satu subot teko lantas ibu dak uleng luas memotok di den bukit marono ket jumah nih si malu petakon Payat menapa lekar panaknya ini piana enak loh
bang siap kurungannya pada mau bedek. Tonen telah pesawat nih. Jak saget memunyi siap kurungannya. Are dongeng tek teko. Piana nih king sanango di rumah dadong nih. Gedong nyin siap kurungannya. Saking mana tusin rumah tekan ibu dah. Jek, pun cepok siap kurungannya memunyi. Are dongeng tek teko. Piana nih king sanango di rumah dadong nih. Nah, maro gedong nyin siap kurungannya. Tengok tekan ibu dah. Jek laut dia mamat deh. Wayan anak dijokin sanang nyai pianak nyai nih. Ane jani awak murid aleh yo ajak yo mulai main awak tu sen deman lah pianak lo. Maro kedo ibu dak mumuni ngencolang kuranane melai ke rumah memene lakan kali itu wong kuni. Jeneng itu wong kuning. Bapak jeneng suat teko. Jeneng itu nana mulai alai jeneng. Kesaut nih wong kuning. Nah, nih. Ning pandogeng yang milih nih. Lamun tiang sudah suat nenun nih. Itu lantas memen anak istri. Jalan boleh ne pedediana tusin ajak ni tuang kuning nak ke jumah ni tinggalin no ibu dak sedang nyanyi belakas ayat adi pededian nyanyi ke man dijawab anaknya ini ya nak nun kain beli Menja pandogen ya lakar teko beli. Arah awake tu sengugu ane jani ale ya ajak ya main. Lamun jani tu sing bakat nyai ajak mulai awake ane lakar ale ya kemu. Itu puen majalan kuranane ke rumah memene ngale di wong kuning. Jeneng tuang kuning colang ya jeneng mulai bapak jenengnya sumbangan dosa jeneng saut tuang kuning. Nah nih dan jebasan dogen yang akan milik nih lamun tiang subosud meseh nih jani meme mulih malunan pedidi Ditu buin memene majalan mulai pedidiane pusing jak ni tuang kuning tinggalin no tekan itu nyai wayan tadi buin nyai pedidian nyai ne mai sekenang nyai ne ngahang buin cepet ane jani aleh anak nyai ne kemu lamun pusing yang ini dah ngajak yang mulai jadi awak lah kan ngaleh ya kamu itu lantas pencepok memang ngaleh tangannya kamu nak itu dapat tangannya tuang kuning subuh meseh subuh pepayas jeget nganggo baju sarwa putih mapan nih tuang kuning subuh ini dewek nelah karma yang ngetekin matanya Ditu lantas ya majalan mulih ajak nenek mara ya neket jumane ngencolang ibu dak nyemak limane ni tuang kuning ajak ke majalan ke tengah halase subah neket di tengah halase medakon si tuang kuning nak
Sebuah Khadijah dia ngajak apa berjalan po. Sahut ibu. Neh, nak kadini doken nyai menjalan. Nah, di lantas buang kuning, jagola tekian bapaknya dipunyaan kayu ane gede, lakar dek-dek di dok. Nah, di lantas kedon video dari ini nyilurang di buang kuning aji kedebong. Nah, kedebongnya endo subuh aneh dek-dek ke tekian ibu dah doraban mulih nih banget ya kurang aneh pada ma bede ini buang kuning keberangan kesuargan tekian video dari ini dor disuarkan iya aja nama jajahitan dor nenun sarwasane becik. Nah mau kelo ibu dak ngancam bu sekanjan penyakitnya aneh ada mencelak ke dewi kadi rasa menjalan ya kusindang itu ada yang merasa masa selan dewe duseng ada aneh ngayakin mapan iya duseng ngelah sentanam. Nah ida dane sana iraga dados manusia apa buen sane wenten iriki sane dados reramo nenten saja dados mau bino-bino deken piana diaston nike piana ke lanang istri patut ne kepiara patah icen nabi sarwasane becek mangga dados jatmo meguna nggih asapunika satu badi saking tiga gua memaling taluh satu bawa kuen aluh. Om Santi Santi Santi. Inggih punika dewa sampun kapiar sayang pamilat saning mulihang nomor undi kutus.